Kimani Mbugua ti mugeni muno maitho-ini ma Akenya na makiria hari gutariria Akenya mathina maria aragerera, na this time ni akorwo akigegia Akenya, but kiuria Akenya aingi makorwo makiuria ni kiria giathukanire muturire-ini wa mwanake uyu nyote yake yonekete gugikorwo ikiagirira muno. Before twarie ici tikira tu turn on notification yaku na go subscribe niguo hingo ciothe twarekereria video igagukinyira. Kimani Mbugua ari mumemerekia wale ngumo nene akiruta wira vision-ini ya Citizen TV before afutetwo wira, na kuringana na Kimani hakorirwo akirigitwo murimu wa meciria bipolar mood disorder, murimu wa munyitukiria mwaka wa 2020 hindi ya COVID-19, na leta ni akorirwo akiyumiria na agikaya muno guku nenda-ini agitariria uria family yake yakorirwo ikimuhingira na ikimutiganiria thibitari akirigitwo murimu ucio wa meciria, kiuga ati family yake ikaga uguo just to punish him ni undu wa mutugo wake gutumira dawa cia kurefia, him joining maundu magwata ndae and this cult ni undu ukoretwo ukiorotwo na mathina maya marakimugumira. Kimani akorwo akiorotwo na undu ta uyu ni undu wa video agikorirwo akirekereria kuria akorirwo akiuga thutha wa gugikorwo akiingira kanitha wa SDA na gukorwo agika research yake, agikorwo akiuga ati kanitha ucio is just a cult, na agikorwo agikia video yateremire muno guku social media agitariria uria kanitha ucio is a cult. Though later ni agikorirwo akihoya ashirika kanitha ucio wa SDA muhera ni undu wa mawoni macio agikorirwo akiruta na video iyo yagikorirwo igiukirirwo muno ni Akenya. Kimani arauga ni arikitie gukorwo akihitukira mathina maingi muno na mathiri ma muigana wa ciringi milioni 1.7 kuona arakoretwo akiheo gwa guikara na andu aria marakimuhete guikaro ni manogete nake, na riu maramwira aume kou na akorwo agetha gwa guikara, na akauga ni ageretie gwetha gwa guikara no ni araga ni undu wa mathina maria mamumeire, na niho agikorwo akiyumiria o ringi akihoya Akenya uteithio makorwo makimuteithia, akiuga ati ndagukorwo akiria thina ringi in silence. But niko kwa shida and I need your help, because kama ningekuwa nimekufa watu wangekuwa wanasema oh, Kimani alikuwa hivi, Kimani alikuwa hivi. I'm not going to suffer in silence, but at the same time sitaki kuondeshana kama mimi nataka kuchangiwa pesa ya kufanya something bad. I fell ill in 2020. In 2020, I was diagnosed with bipolar mood disorder, and since then my life fell apart.